Ja sam Sandro Krašić, magistar psihologije i savjetovatelj u udruzi KAKOS. Djeca i adolescenti su skupina koja je najviše u riziku od cyberbullinga, baš zbog toga jer oni najviše i koriste internet i društvene mreže. Kod njih možemo prepoznati da su potencijalne žrtve cyberbullinga ako primijetimo da nevoljko odlaze na internet. Osim toga, možemo primijetiti da djeca i adolescenti izbjegavaju odlazak u školu, gdje se često događa da je zapravo nasilnik u njihovom školskom okruženju. Najprije zapravo je važno s njime porazgovarati, odnosno stvoriti nekakvu atmosferu sigurnosti, topline. Najbitnije je tada ne vikati, ne okrivljavati to dijete ili adolescenta. Važno je spremiti dokaze, da tako kažem, jer postoji šansa da sve to i završi na policiji. Nekad to nasilje zna prijeći onu neku granicu u smislu da postane opasno. MUP je osmislio aplikaciju koja se zove Red Button, na kojoj se može prijaviti svaki oblik nasilja, pa tako i cyberbullying.